Već više od 50 godina opsjednuti smo željom da unaprijedimo kako naši automobili izgledaju, kako se voze i kakav osjećaj pružaju vozaču. To je u našem DNK. To nas je dovelo do uspješnog stvaranja revolucionarnog rotacijskog motora i do novog poimanja današnjeg automobila. Naš cilj? Postizanje nezamislivog, gdje je niska potrošnja goriva, niska emisija ispušnih plinova i vrhunske vozne osobine zajedno žive u automobilima dostupnim svima. Da bismo uspjeli, morali smo početi od nule i suprotstaviti se starim idejama i komponentama kakve koriste svi drugi. To je značilo početi od temelja i promisliti kako da sve radi u potpunoj harmoniji. Mi to zovemo SkyActiv tehnologija. Zamislite motor koji pomiče granice inženjerstva tako da pruža kompresijski omjer jednak bolidima Formule 1 i 15% veći okretni moment, ali uz 15% nižu potrošnju i to običnog benzina. Zamislite automatski mijenjač toliko pametan da savršeno pogađa izmjene stupnjeva i to brže od sustava s 2 spojke. Zamislite potpuno nove konstrukcije koje su 100 kg lakše, ali su kruće i čvršće od starih. Mi smo to zamislili, a onda smo to i ostvarili. Mazda ne pozna drugačiji izbor. Predanost snižavanju potrošnje goriva i emisije ispušnih plinova cijele game automobila uz istovremeno odbijanje kompromisa s voznim osobinama dovela nas je do novog standarda za sve buduće automobile. SkyActiv tehnologija od Mazde. Ekonomičnost, performanse, zajedno. Budućnost vožnje počinje sada. Mazda. Izazov konvencionalnom.